Yangbi Punamakpu Saratchandra Sharma Impact News ki Manung Taramno sharing asi Manung Kanaka Wapam se MPSC Imbroglio Manipur Public Service Commission se na loba exam sing maroina particularly 2016 ki MPSC local exam sing se naba singi marakta oirak papim se da MPSC ki loba exam sing adu MPSC masamak se naba singi se nariba area si ki manung da MPSC su sang abra haiba ki wapam ta kana tanjani pura puri se nari haiba nate adu leire film sta tangai phadana se nabu ki film du oira abra haiba ki matang ru khana janabai tanjani Lengthen bit of a guessing day, I think the Pumpy of a Keisham Kishan Singh, co-convenor group of aspirants MPSC 2016. Aduga Kishan Oid Lengthen Bidibasi, W. Joykumar, RTI Activist, Joykumar Ramloksari, Adu Hekatan Pamini KS Money Sene Advocate, Manipur High Court, I Tamoni Ramloksari, and say Kishan Laxake, but the Huzik Poga Tamaiba, Maruna irregularity Karadi labor Male Habagi observation to the PDC, Swai Erasi Kamino Ubi. Hena quarterly river case some over yam hena manung changiludrasu, Hujipo, Tamiba film say the Kishana, Yanan Tambita Madudi, yes, say Nabakradi, Labagi, Mami Matar, Abra, Highway of Humsini Aduga, Tamiba posting to Mataka in a clear picture of Tambita Kishan. Quena Heck, Haidopagago, Nomini Leraga, Artemi Sani Romuta given you. Sani Romutarga, Quise, exam interview holding Ida, protest Odana. Exam interview conduct Viganu, exam this court Pazayam, the Sobe Yaure, hide in a quina, protest man, the toes are given. The the government as a Heiser at the court as a case like Tau Griveneva. The government is a way Taxan Biab Taxale. Adu the almost 6 months, 8 months books, Loigradugi, Honorable High Court ki just cottager Bensky, case Amadi Loigre. Aduga Marak the coin RTI is it, Matamda. RTI is point Matung the 1 month, 2 months left pick do almost after 9 months Kimatung the Fung RTI. See Joe Coin a Taman Madagi Pangman RTI Pungu young one a Pungiva. RTI is a coin of Panga Matunda, a quiggy sees it a showy army or High Sagi da. Sidagi a coina High Court Wakat Paneva. Justice Honorable High Court Ki Justice Novinsky Bensta Mana. RTI prima facie evidence sama later have the Gimana inquiry committee same given inquiry committee sida eminent respected retired district and session just ki you call Singaduga eminent respected MPSC ki jo secretary Obiramba Yunam Jugindro Singh Moenina Pamaga inquiries a hold when I tell inquiries a hold over Matunda Masida inquiries a tautinga among lawyer animak dum hangiba akhoi petitioner wari basu respondent gizo anima accept toraga inquiries e hawre inquiries e hawra matung jida matung khara leiraga akhoi successful oiraba candidate kharana Supreme Court special leave petition nama thangatuna SLP special leave petition nama thangatuna inquiries e only court approach toriba petitioner 44 khatangi dang chi yengu haine inquiries a loina Yangan Gideva. High Court judgment about the loina yang hiva, Adumoina, Akanba, Kota Apostropa, Karakitamak thing yengu haina, so minor restricted ogiva. Aduga Kakona yengu hariva, inquiry kind of issue. Yam not tentakpani, the yam the saw one at and not at exhausted Masamana Zuhariva. Or does the condition kara yaw river? Seek is there A2H mana yauri sigi frame kara semi mana sigi within the jurisdiction the yeng manev within the jurisdiction yeng bazida the inquiry ki report final the samamna dum yaw manev ko so the irregularities mayama thengnare examiner ki show yarom daba supervisor ki show yarom daba adagi manipulation yam toromba aduga mainly zoology paper da signature toromi baji bukta mi amma tangna di khole hai moina high court officially submit pada adubu mi amatangi shoju manaramdre moi khandokpa ngamdre haibuk yauri sida adagi mu sida hen moina answer script evaluation tawro matungda examiner gi mayum da khole hai sije MPSC da muk sinai haibagi sigi documents pawbuk ta moida fazana report apta leiram da sibu yauna thengnare adumaina sigi khogi report se honorable Supreme Court na ju accept tawre sigi report se aduga Supreme Court na yeng amatung da exam gi report handaki exam asida
quite a few irregularities mayam yaure and high even Supreme Court ki akoina orally akoina uza ho the mid magna ko quite a shocking report aina ju high bi masana aduga koigi lawyer Prasan Bhusan masada su eminent Prasan Bhusan masada ju moina adagi asongi lawyer de su sigi exam se no option other than scrapping the exam na ani rahan na bu high haitare okay ko adu buki level bukti khoi tawni buki level the yes still the case se chap chana lotion bok natramina yam ka hena manung yam hanjana changin natraka ju jukta lady film sing se Supreme Court na quite a shocking case kind hairakpa duga yes masigi exam sing se masi satna ba yahloi dabni kind pirakpa Prasan Bhusan magi petitioner singi kano betai council le betai tamai bofam si kamai ubi duga as a whole masigi final result ma ngaimine ga di tari tabagi di togodabu khara makai di chingnan ba ma po labra shini tamo hoi hojik lady bise Supreme Court na say karmana laki bano hai bedudi ibuna hai reko hojik Supreme Court ta lady ba mana piri ba jipa buda tari bise yam ten bada hojik ke High Court ta mana thadaru ba committee ma say you call ga ju Imbroglio sem bado adu report la adagi de khangaraba kangbu namu SLP da Supreme Court chale adai da hari ba sigi matang chida report che kore ko wakanda report tharakpada Supreme Court na hairiaba yam tena it is reported that there have been quite a few irregularities report masada palakpe matan Supreme Court ke mon nate ko ai de ta chena la le lan de ma de haidriaba report chu ure report da have quite irregularities di lai re haina utle asi matang chida Prasan Bhusan ji moi gi ukin che Prasan Bhusan na harim na du argadi memo 1068 asida loina makta verification to bagi tangai fataba lerabra hai bigi wafum lakpada ko na so in view of the report of the committee whether any further verification is to be conducted at all is itself a question makata na moi khakta na ta bada pulap na re verification to bagi makata ba wafam ma leiribra leitabra hai bacha chaw wahang ma oireba aduda personally say man hari tu maina quite a shocking adu da hara me adu chidadi ubayadre aduna adu megi pod am leibanina ko ti mayai de legadabani amu MPSC gi respond to the impal da Manipur High Court respondent or MPSC na akoi jo report akoi depend report adu gi mayukta akoi objection am file to jege harakpana ba oh adu chu trans people topani natural justice akoi dina kalani maki yengadabni piu hapta ani loge do loro on 12/4/2018 da mathangi hearing si tawrani haibane adu burdi hauji ekona leina bada lai Supreme Court ta leiri badu gi yam manu huchenna changu badi yadrabani na asai ge ekoi gi topic se gi mamda credibility of the MPSC sine MPSC gi leiri basi Manipur Public Service Commission se gi chap manaba atai state Assam State Public Service Commission gumba adugi problem mayam legre adudagi kanoguma Punjab ki jai manga tarutari nipan tara muki mumangda mo chairman jail changba member sing changba secretary changba adige pongoi koi de chahi muki around 1 year 2 year simnuda Assam gi khoi Public Service Commission gi chairman member and official sing mayam case ta kangde na be wapum mayam lere aduna akhoi gi da akhoi gi chairman amsu member sing se marke discredibility oire haibide akhoi na hoja haibung amdri marandi inquiry phokari moi mathakta tongan to bunatri bunina ado credibility se kanai babu leire bage leitri bage hepsi miam ne de question am la ibanina masi yam chechinna tawum thokpa se without any corruption amta yahundana adoga transparency leina adoga miam gi to the satisfaction of the people asi thabak tawbatayaba karima prakha pangthokpada aikoige machi yamna unfair means sizinadana pangtho hanmene si utpatai for example adu unanaba karkiri tawni hybrid mechanism ko CCTV gumba aikoige videograph loraga ko prakha thariba mayam du pe ai nu mi lising amani khakni adi interview tawbigi pod du utpatai adi answer paper yenge sing du no mutada nini tada phone non karim pusul andana tawta asung basic rules and regulations lai chulai ram su ai ko akoina khangda banani
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯀꯔꯞ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯅꯕ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯅ ꯁꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯠꯂꯛꯄꯗ responsibility shall goes to the members and chairman full commission ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯗꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯗꯤ something wrong has been committed ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯄꯦꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯁ MPSC 2016ꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ MPSC ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ MPSC ꯂꯧꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯈꯔꯗ MPSCꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ 2016 RTI Activist ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ Manipur Public Service Commission ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯖꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯗꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ RTI ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯎ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄꯩꯈꯥꯁꯤ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2007ꯗꯁꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯡꯉꯤ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇꯁꯨ ꯂꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯤꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ 2007ꯒꯤꯗꯤ RTIꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2005ꯗ RTI ꯁꯦꯝꯃꯒ 2006ꯇꯅꯤ RTIꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯣꯇꯣꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯁꯤ 2006ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2007ꯒꯤ ꯂꯥꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 12ꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ 16ꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯡꯉꯩꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ MPSCꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯏꯕꯗꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯩ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯃꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯩꯈꯥꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯡꯉꯛꯑꯕꯗꯤ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯎꯅꯥ ꯂꯦꯡꯗꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯠ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯀꯥꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤꯅꯤꯅꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯡ 16ꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯟꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ 90 ꯐꯥꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ 90 ꯐꯥꯗꯧꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯦ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯥꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯍꯦꯛ ꯃꯣꯡꯉꯛꯄꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯔꯠꯇꯕꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯩ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕ ꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ MPSC ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯇꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯤꯁꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯚꯔꯁꯦꯁꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯕꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯦꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ
aduna handaki posi 2016 chumi huji laiba anobu government si leitingai da tawbu parikhari aduga moi join ta holi basina matamda moi lang ba hore pen da ba wakat hore madu tabi bigi bahutta khali ba kambu sinu moi join ne ta hongre join ta hongramina moi gisu akhoi gi di tawbiganu hai basi principle of national justice moi gisu raini moi adu kona kamani yaga de yaru de habdi kona lepsa sanoba tawbagi de khone hajarina 2016 da tawhiba paikha था ते निपा लांग मतम दा सिगी पोट एविडेंस लो मतम दा मधुगी कोर्ट के हाको के केस गाय दा सरकार से पॉजिटिव ओइबा करप्शन फ्री मणिपुर अदुग मणिपुर दा ताज पे लेबा गवर्नमेंट अमा पुरकनी हन हजन हजन वासक पा सरकार असिन अथॉरिटी ना मसि खुदक तमाना मतमागी मथौ तो होगदा बसे मसिमदि अखोय खितंग अखोय पेंदे हाइतार अखोयगी मोतगी मसिदा खतंग सप्लीमेंट तो बोइना हौजी लेरिबा स्टेट की मथकता आया मनी न हारिसे contempt of court in the state na pangthuk tabdagi neba id state government gi orders soibam lebedagi madu individual amana adu service wala khangde am khangde challenge tore challenge tore court na adu chumi adu sumaina togadamni natraga tolo pidi bor sumatu pithoko natra pham kapam thokpu tu kahanda boi or sumatu to hollo haina tarak pasida court na khudakta कोई के कनोना स्टेट गवर्नमेंट खुदक रेस्पॉन्स तो दिया चुम थामा अनि ओम मरी मंगा तरु कही मा दुम ले रे बा अदुदी पेटिशनर चिना कंटेम्प कोर्ट थार कांदा अदु जो खुदक तो दिया बा अदुना कंटेम्प कोर्ट चिना पाइल अप तौदना पैन ले रे बा मसे लो निथि जन चप मफम करिगम स्टेट तदी कंटेम्प कोर्ट से त्रिपुरा गुम दा हाइtai मसी इरै लेथबदो न तो या याम हार्डली चाम दा परसेंटेज याम नेमना अखोइगिदी परसेंटेज वांगेबा अदुना मसी पुनमगसे कंटेम्प कोर्ट मसिंग यामना लेरिबसे गवर्नमेंट का सोयु मयाम लेबा कोर्ट ना हाइरबा वहबदा तौनिंगदबगी पोट लेय से कोइन उबतायबा कंटेम्प कोर्ट से कली लेहंदोरिनो कोर्ट ना तारिबदो कोइ पेंदे अरानबा मने हारिदी व्हाई नॉट मा सुप्रीम कोर्ट ता हायर कोर्ट ता मचत्रि करिगनो चकदमनेबा हायर कोर्ट सु चत्तबा अदो कोर्ट ना हाइबसुम इंदबा अदुगी पॉलिसी मसी याम लेयबा अदुगा होजिकी हाइरिबा पॉलिसी ngसाई करप्शन की मतंग से MPSC दा खंगदे अदुगा थबक लोबी एनी प्रकार म तबुदा खंगदे रिटर्न टेस्ट दा खंगदे मद खंगदे खुजुरु मुजुरु तोबी पोट यावरपसे मसीदी करप्शन की ओइबा चौब पोट अमा ओइने अदुना अखोय ngarang nahan सुप्रीम कोर्ट ना मलिसी मतंग दा पंजरके करप्शन थिंगननबगी ख्वाइदि लाइबो उपाय म ओइना लोक आयुक्ता बिल से मणिपुर से 2013-14 दा लेखरबनी एक ओंदना अदैदा स्टेट की लोग आयुक्ता से सेमु हाइदना हाइबनाबा हजु आइना फाइल तोबा इनो किलोरगा लेपा के समा लोग आयुक्ता की लेरी हाई कोर्ट ngasi हप्ता मुकि मनुदा थोरप पे अदुना मदु के केस की मनु संगमनतबा अदुना करप्शन थिंगे हाइरबदी करप्शन थिंगबा हजिकी गवर्नमेंट सिना पामबदी लोग आयुक्ता से तंगाई फतना तौदबा यादेबा करीनोइबु लोग आयुक्ता नतबा अखोइगे एंटी करप्शन सेल नत्रगा विजिलेंस की अदुदा गवर्नमेंट कंट्रोल तो बोन लेरिबो सिंगसिदी होय यामना होटनाबा दुगिदी थागलेको अर मसिन नत पोला तोगतम ते लोग आयुक्ता दु हायरबदी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर याउना मदकता मरम चाबा अगर रीजनेबल पेटिशन में लाप कांदा एप्लीकेशन में लाप दा कंप्लेन में लाप दा लोग आयुक्ता के मेंबर अहुम सिना निथि जन ताबा ngamyaba aduna MPSC की मतंग जदे तौबदो ओरो अमदो ओरो करप्शन की वाफम से परखा तौबदा थबक लौबदा सेन चाबगी अदुगा नियम लाले अदगी परखा चे यमदा अदुदा तौरे हरि पुनमक इट रिलेट विद द करप्शन की प्रैक्टिस के मरी लेनेबा करप्शन की फॉल्सिंग ने मनदो एग्जाम से मी खनबदा से नब कोनब मयाम पैरगा मसिगुमो केस म मयाम लिसांग सिंगना सुम थाना लेबे से मोरम दायरगा करप्शन की क्रिएशन ने अदुगा मसे मतम चान चाना अखोई सरकार की साइड ते सु रेस्पॉन्स तौदबा अदुगी सु ममी म ताले अदुगा यस तसें करप्शन थेंग के हारदी लोकायुक्त इज द ओनली टूल टू हैंडल करप्शन इन द स्टेट हाइबने किशन हुचिकी ngасai sum khanaba kanda menuna SLP tharakpa supreme court yongrakpa yes kana gum khandraba kangu kharna choy akhoi gududi yam sengna tawgibani akhoi singdudi se nabdu gum to yahon bino kaina hairakpa mi yengse kamaina ubi aduga yes ain sum khanbada se na khara su leronganen khale aduga se na ba sigi manung dagi khitang haidorakpada puksen sengna kan hona jarga parekha thabu yoromba parekha thabu chu khala chu khara chu yorong ngale adu aido kamain thambining si matang ida high court na order inquiry committee da order thokpa matamda answer script loina yengo haibane ado moina yamna pukchel sengna khangiba
ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯄꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ 10ꯔꯛꯇꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦ ꯎꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯐꯪ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯈꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛ ꯂꯥꯎ ꯎꯅ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ 2 ꯁꯦꯀꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯠ ꯈꯛ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯗꯒꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯥꯛ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯁꯤꯗ within 2-3ꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ 2-3 ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯐꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯆꯦꯜꯂꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ 5-10 ꯈꯛꯀꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟ ꯚꯨꯁꯟꯒ ꯅꯦꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯛꯄꯗ ꯋꯥꯅꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯥꯎ ꯁꯣꯏꯔꯛꯇꯅꯕ ꯀꯔꯤ MPSCꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯌꯥꯎ ꯆꯠꯁꯟꯈꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯠꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥꯅꯤ ꯊꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯖꯣꯕꯁꯦ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯆꯪꯖꯟꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯇꯥꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯆꯪꯉꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯛꯊꯠꯂꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ UPꯗꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯎꯠꯂꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 82 ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅꯦꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ 82 ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯦꯄꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯄꯜꯁꯦ 1 ꯂꯥꯈꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ 82 ꯂꯥꯈꯁꯅꯦꯕ 82 ꯂꯥꯈꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯨꯁꯣꯔꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯊꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯕ 5 to 6 crore ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯪ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯌꯔꯁꯀꯤ ꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯣꯌꯔꯁꯀꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯤꯡꯉꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ 5 to 6 ꯂꯥꯈꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯃꯅꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯦꯌꯔ ꯃꯅꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯦꯌꯔ ꯃꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯦꯌꯔ ꯃꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯁꯦꯠꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ MPSCꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗ MPSCꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯕꯗꯩꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯚꯣꯔꯁꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯥꯎꯔ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 39ꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯐꯥꯎꯔ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯐꯕ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯊꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯊꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯣꯏꯕ
administration efficient oihenbam changeba adugi marakta public ke ju gyan taminasi aduga afaba candidate khanji haibisina impa Namdam se ki bin nakong ogidri department da leraka da quick responsible yamna responsibility yam chawba officer sing oira ka sing se khan ba matam da yam ta cheng cheng khan si natrabadi mase ta seng na state se mangum da sang badila na maning halakani haibe ofom da yes kitchen chahi ni struggle to pire aduga yes ai saite haje do se lanai gi khak nataba aduga group khar gi nataba aduga yes example ama set to wa pambi banina yes kari gum kharadi sungu choidana tawba ngambiyo aduga aseng banu su putok ngambiyo yes aduga patient su mangan jing te at the same time ngasai gi apple phol piba khopa amam da paisa adu yoba da yobu to id seng mukti ngasi kisan hair kana tar singe adu ai area du yes if you have the enough evidence then no problem adu ai area du thambi bada aduga ai khoi da madu evidence lejada banina adu ai area do evidence lerega di chap chan lebega di khangdre natragana maswa yes lerega di no problem oja Joykumar da in lecturing bose maroina hojiki case sama as a whole 2016 gi MPs thagi basing sigi matang da se na khara leiri hairamina se na ba leiri hairamna mapum du mo oina pulap sing ningai oirabra natragana swai da ai khoi di seng na tawjagi bani ai khoi gi di madu tona thambira mo haiba wafam se kayamna validity lege du miyamna kayam taniga da yes court ka da thangalak pudura court ki chap chaba wafam mai laksagani adu hek u da tabda masi kamai khan bi gesu masi hojikti moi pura makisi tobu yarani maramdi masi ai hana khara haijar khike ko moina sa haibido please to akoi RTI Activist leiba ka 2000 kanogi sabi gi kangbu khoi da consult tauki tyo gi kangbu tauki adegi akoi gi kanogi akoi gi primary ojar bi consult tauki SI lo bi mama khoi da consult tauki ba akoi case ngi yamba khang hai tare corruption gi pota ade case tawla ga magi thabak se phanga sakhi ba adu MPSC group to sabi gi tik bisni moi phajana moina team du na phajana tawbu ngam gi da ma su yes like that akhoi to budu ji khoi sara to min thaba sports certificate manga bi SI lo sports certificate manga sar mai pose maji mamangi kana 2016 ge November da Manipur High Court tha taru ke mung du inquiry department inquiry to aduga masi kana to na haibane ba adu huji bo department inquiry loidi khoi kadem court case thari ba so me khoi madu thabak tu phang da na ta na madu ki sai mana torop sa ki ba na phang benefit me am to madu ki criminal ki potu bo da khoi lakna bi posi hana to ba ma individual mo na leiba ma nu bi masa mo so ma ki potu tawri adu sai condemn la bu tawdi ba adu yes handa ki MPC da mo na to binu haira ju hojik ti noi na moi ni phu gi ne answer skip se RTI ek makha da lobo yare adi exemption am leiba section 8 ta RTI ki makha da exemption leiba se adigi shopping kona jo hai nang nasana sa yan saskip di lobu yani atopa gi di lobu yaro hai ba ko but ngasai RTI se yori ba corruption and the kanogi se human rights violation tawraba adu erga di madu information do lobu yai adu now MPSC ki kampuna ne hojik si adu ga Manipur information commission jina kayam ne ek tu gi kanu ane tawgi hada aina kanogi corruption ki case ma da bibi ada document kha ene lobu thai ba ma proof to ro hai commission na ngonda ai proof pi ba information pi ngonda so no huzik moi ni phu yan saskip lo yare moi gi se third party ju singde person information ju singaroi maram din noina thagadab je under the suspicion of the corruption and human rights violation aduga madam moi proof bi hai ta ga ju now we have the proof inquiry report Supreme Court order le na so auta ni moi ni phu gi se yeng ba yare ni haidi akoina achouba kanosi akoi gi pose khara chau thoba yare ne ba pose haidi matung da amon ta okta na ba haira ga di masi akoi tawum thoi akoi su karigumba akoi ngam mate do akoi ju adum pangni hai tare aduna akoi hujik aina haijai sini SI gi tawki ba oja gi tawki ba jingje adagi lady ba di BC du review to na ba skip to na ba gi mahuta masa gi thabak phangaga sat khiba yam yaugi ba ai am gi asobi lodi myam le ramani si kanoji review to ga masi quas to dum hai poji hai ko to hai ram ba ya ba po ne ba aduga mangoda adu to bi tamak da mana sagi madu channel be info person du the criminal case ma tharakte now akone dil to case to huji women SI ki case the karigum department inquiry ji ama to re thosin to le ri ba haidi high ko na high gi ba matam du ji sahi me hele akoi kademo ko tha ka na muji di chathari je now huji department inquiry manung de ko ji statement piri akoi chali ba ko adu huji ama khak loi de ngai ri mari wali adu hoi ju adum tawni masi matam di sangi am patient oi batai aduna huji ti moi khangrab kambu je moi answer skip se huji RTI ke makha da lobu yare maram di under the corruption gi akoi gi human rights violation gi akoi suspicion gi poto huji ki matam da akoi gi aranba duga phatabam thengnaba ise sam sam da matam changi haibani phataba to wa aranba to gusna masing yam salamnina yes sang di changba tawne swai matang chine ningan da bagi no ai bi wapon duni kisan kari supplement to winning amno
ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯌꯦꯡꯅꯕꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯇꯞꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯇꯞꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯗꯤ ꯆꯪꯒꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯦꯡꯒꯨꯒ ꯊꯦꯕꯒ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯊꯦꯡꯒꯨꯅ ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯊꯥꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯝ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯀꯤꯁꯟ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯅꯤ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯝꯗ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯟꯅ ꯇꯔꯥ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯇꯧꯃꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯁꯨꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯦꯁ MPSC ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯩꯗ ꯌꯧꯅꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ 2016ꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯣꯏ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯗꯅꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯆꯥꯝꯃꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯇꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯁꯣꯏꯕꯒ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯔꯝꯅꯤꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯁꯥ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯍꯥꯔꯕꯗꯧꯅ ꯏꯠ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯁ ꯇꯨ ꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯦꯁ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯁ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯗꯣ ꯃꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯔꯤꯇꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯠ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯨꯗꯦꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯕꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯟꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯊꯕ ꯈꯣꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯤꯇꯤꯒꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯅꯗ ꯂꯩꯔꯦ 15, 16, 17, 70, 80 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯌꯩꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯦꯐꯤꯗꯥꯚꯤꯠ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯦꯐꯤꯗꯥꯚꯤꯠꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯖꯣꯏꯟꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯖꯣꯏꯟꯗ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯔꯤꯖꯣꯏꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯌꯦꯠꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡꯃꯨꯟ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯇꯥꯔꯁꯤ ꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯩꯅꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯤꯆꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯃ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯁꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯅ SI ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯀꯣꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ 1.5 ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯤꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 3ꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯕꯗ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗꯅꯣ
하이브시다 15 October 1949 니 하이브시 마찬가지 좀매더라 도큐멘트 레레 푸는 레레 마시 너때더나 기 안사다 각바 야워야바 particular case 티 팔로이코 아두기 두다 2nd September 오게다버니에더나 하야바 아두디 시타 책나 라레더나 아두구마 포 아수구마기 고다 마리 망아 아시 매암시 레바칸다 아란바 토리바 미도 안사 스크립 예ങ്ങി바 기 안사 피리바두 단디 피픈 톡트라 adegi number 3 mata laliba evaluator haigatra karino what is the name adu dandi people thoktra a fire case some local criminal case local kadam ne mujhe local bam thokpe aine Joykumar che lai ai gita nang local luna ai to local ke na aine ai adama di mitop ti oire complainant oige to di thab khan gare parman bo aduna am khaktang pije begwani adu mahaina Hojiki MPSC ki handaki sida imo hoina ninghan naroi asi jamna bo phari minine masida aranba oiba yaure na hayang final amala anidana adu orburdi amu halloga loin han tarabsu natraga halloi hani sidan tongni bahar sa amadila aneba aroiba ma loiba tu da aranma khare yauri bado aranba tawbigi phibum khare yauri irregularity lehelliba adigi asoiba mayamam leiriba incorrect tawba mayamam leiriba mayam do madu criminal case lo ka kadam ne masi akoina Manipur ji thabak lo bata basa chare che loina mang na hai dandi am de pibu ngam de masi personally way na kilamoy id khalle ba kali mechanism tawra masi lo ba yani koi log ai ta tawra ga tu su khara macha am di oire ko adu ling dana masi mayam na toine de hainara ba adu evidence hauti na case oina thaba ya da ba masi karam malo system do halaga kali mechanism da mi kaya na hairadi yani natraga kai dongni haibise mase kanba ma changeba adu evidence later nan lakha ma haijar so kanana saki bu to kodaino lobo ondra lore pi bu hogdra lore aduna adubu akoi upai kharati layaba hojikti telephone gi jukni mobile gi jukni kanano basai wari sanabda nakalam somdagi tek longna loga sting camera haibra adu makhara haisingba amachu changeba tamnana phase hairadi adudagi paisa pisina reraga madu ko phajana ne eraga adu magi kangbu se intelligent toiba kangbu ga sichu leiba ma changeba aduna thabak khanbada aran makhara tawre heraga madu parkhado amu hallu heraga tokthokpa parkhado lalaliba lana number pi badu de dum thado magadro moidu criminal case lokka kadam ne ba okay adugumba ko len na tharoi da bani na haiba berata ba mi khara Manipur da tholakpasi yamna dakarni adugumadu tawragadi kinda khangde manda khangde koi ain gi oina mateng pangna I am ready adu ithantana yadi always spiritual lawyer ma amam changi aduga hairiba mayam sida corruption che misung mikhai nai dana ai gi pani sani korani maru mapang ne ni yengbagi dudi yararoi ana corruption things hairabadi thabak khanbada katokaran tawbagi policy phangbada makhatana investigation taunana ba FIR case file taunana ba hoje India ki toriba mantri ma'am jail changi bachi corruption gi adugi scam adugi scandal adu na hai ma'am chi di mantri bo union minister ha raja adigi di adu gaina ma'am changi dana adigi lalu prasad changi achumana Manipur da so achaw chang khara di dandi pinana ba ko hona seba karimba corrupt practice tawra magati yes adu honna na ba digi dam kai Joykumar ngasai ki pose Joykumar thambiba yam phajaba leki matu di yes karim kanda case toromba aduga isat khan gradi yare hundo chaki zum yawi swai do ram tai Joykumar patient si yaw di kai hai ba phom pan bi dei ba aduga ngasai kisan thambi ki ba yes koi da yam sang na thajarak pa thajaba hai tai taseng na oi thokpo di nataba oi ba makti nataba adubu lana thajaba thabak se ngasai ki khan na ba exam da ngasai ki seran toran tawre hai ba phom sima natraga asigi amuk nakana borom dana thabakti khangraba join chu tawgraba adu karai dano ma lana khange ti khangba yes hojik phawda RIT thaba case soknaba parikha lobkibadu lali chumaina lan irregularities mayam leire haibagi poti hojik mang ta leire khangraba matungi pot ki damakta man khangib lana changibani marks phangom thokbani phangdabani haibagi potta RTI ga tharakpa thengnabi ba leire badasin mad adune khone yam tuin tawri je ai ngasai gi SI hai do sabagi sabagi do ma ki natraju okay adagi kanosu amazu mi khallaga thabuk piru hene no bi mazu kanoda Manipur kanoda police service changi mine case torga dusu aduna masi posi laikre adu aina sai tamina hai gi basagi legal system gi pose judicial system podai amna thamjagi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯂꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯑꯞꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕ ꯈꯥꯡꯒꯗꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ मोने सेम आंदर मोइदे सोंनबा क्याम सोंनबा सेमदगे ओके असिन स्पीच अदुन मसे मणिपुर यौब काददि दिल्ली दगी मु कलकत्ता दगी बॉम्बे दगी मणिपुर से मु किलोमीटर से मैम थापि मिदो मणिपुर हाई कोर्ट की जो साइके थोसिन पोसे तमरे आइन निजंगबदा गुवाहाटी हाई कोर्ट ओइंगदा सेना एडवोकेट खरा केस ए थोक सिन तौरबगी हाई कोर्ट सो कोस का कौरेना नॉट ओनली नते अदे अमु याम सुरिसिना एसआई मयाम अमा आरामदा खनग्रे दुगा खलौदो मैम थौ फंग्रेदना एसआई की रिक्वायरमेंट सिदी अखोय सोरे खंगेबा अदुगुबा असोयबा आराम तौरगा चंगिबा फुदी फोंदोद्रब कांबुदो अदुनी आयो ओइदोइसे आइदि करप्शन तौरगा चंगिबा कांबुदो आयो ओइरोक्तोइनेबा अदुना ngасai तामिन हाइबा क्रिमिनल केस फाइदगा दि कनो से अखोयगी क्रिमिनल लॉ से कनो मया अनि पाले आइने यामबदा चंगदि याले नतगा हगरबदा इगोन यामसु यायबा अदु ngасaiगी beneficiary of doubt से goes to the कनो accused name हाइदि माना साइगी आयोदना माना पिरक चार्ज शीट खितंग असोइब टेक्निकल लेब कांदा मरा लेब accused to free ओदोनि सिनि लेरिबा पोसे अदु ngасaiगी सिदा ngасaiगी आयोने ने ओरि मयाम जी अखोइना फोंदो होद्रबा फोंदो खरबा अदुगी बेस दा अरानमा मयाम यावगी एसआई मयाम दुना आयो ओइरा कदोरि बिने बसे याम लुरिजे अदगी केस मणिपुर केस नति ऑफिस ngai अखोइसु एनी अखोइ मणिपुर गी सोस्ती सोरात की लुहोंबगी मसी चनबद केस थोपसु मैम यावरिबनेबा अखोइ ऑफिस कादसु मैम यावरिबनेबा इवन अखोइ सोशल एक्टिविस्ट ने लेनिंगे दुसु तवेबा अई देबग्राम थोगदे अखोइ थबकसि यावंगमदे पोसे मणिपुर सिस्टम जे याम फटकिद्रे अदुना ngасaiगी अखोइ खांगबसि मत सेंगना मसि मदे अखोइ वारे अखोइ मैतेजे अथुबा फयाबिगे की वासे लाई ngara जे अखोइ चीफ मिनिस्टर उरमन मिथोइदिना ना नुंदिन जे इंगोंदा कनो चीफ मिनिस्टर पिनबदि रिप्रेजेंटेशन दा ड्राफ्ट तोबे नुपि लाई मिने हयंग ने ngasi गुमदा अन अखोइ जे फयाबिगे की थबकति यामना पामजबा पेशेंट वापा पोट अमा लैयबा अदु आइना हाइजरिना ngасaiगी पोसि क्रिमिनल कंप्लेंट दि तामनि क्लाइफाइम दा तासे तौजहोगे पिटिशनर नत्रगसु एनीबॉडी ने थाबा याय क्रिमिनल कंप्लेंट केस दी अदुना अखोइनासु जी सनातोमी तौरैबा की एसआई मोई मंगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ओ सॉरी एसआई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मंगा मोई की रेस्पोंडिंग आई पलरोय पिटिशनर दि पनबे आई अखोइ फैमिली नि सिगी तौरै जे अखोइ तौरै 2012 तगिने बखोइ चै तरुक सुरेबा कोइ सि खांग लाइनेबा अदुना अखोइना हाना ह्युमन राइट्स थमक तौरिङदा सना मचागी विजय कुमार की केस जे उकिल म्याम जु उनदर फॉलो अप तौ केस तौ लाइबा कोइदि अखोइ इसागी ओइबा केस दि आई हुजिं ना केस म तौ चार्ज सेम गरेको अखोइना दि मिगी मतें पांबो लेबनिना दमाइ तौवेबा अदुना ngасai लाइसि इमुंग होइना तौ हेसि याम फै अदुनोइ ममांगदे इंडिविजुअल सिंगु खांगो मिसु लै मोइगी सु रिजल्ट लाखिनी अदुगा आइना हाइजरिसिनी मणिपुर लेब प्रजा मयाम से करप्शन से लोइनमक पामे हाइबा मीसे अखोइ थबक सुब तली करप्शन लोइन पामेबा मसि खंगी अखोइना मसमाइन आरटीआई की खंगदे एंटी करप्शन मूवमेंट की सी पूरम तौकांदा अखोइदा खरा हंदोकपा याब्रा खरा कनो तौ याब्रा नखोइदा वारोंबा लाइसे आइगे ख्वाइदि लुनति मरुप सेम यावरे ओ आइगे मुंग यावसले आइगोंदा तोबियो हाइबसे मसिना खांबा ngamba जानते हुजि मयामना आरटीआई थाबदा पैसा साइगे सोशल मलक्तना सुम मदवाइदा सुम हाइनेसन की बिदुनि याम पाममदि ओरमबे याय ओरकपदा दुगा ये सुम ngसाइगी मांगदा कैदा सुम तोइना थोलामिना अदवाइगी सिस्टम दुदा यावसनदबा यादबि फिल्मदा लाखपा फिल्मदा अफबा फिल्मदि नते तसेंबदि यावसनबदु थोंदबने अखोइना हाइबसि याव नतगदि नंगना थोइ मांगना हाइबा मिजि थोलैबनिने अदवाइदुददि कमाइ तौदा नोइसिना टीम ममो हिबजे दिस इज गुड टीम वर्क इज याम फैबा इंडिविजुअल अमनि होम तौबदि केस तौरमगान होय तोखिबले अदुगा पुलिस ना चयम हेलबक चा सेमदबदगी केस तोखिबसु लै जजकुमार हाइबिरबा मसी अखोइना हाइबसि याव नत्रदि हाइरागदि याम लुरे अदवाइदो इन खनबदा सोइदना सिस्टम दुदा सुम पंगली यावगिबो मानद्रे तसेंना आइदि हाइनरोगेन थोलकपा अचौ रांग सिंगदना थोलकपसु माले किसन लोसलकपसे किसन द लोसम ताइ मदुदि सिनाव ngak फागिसु तमनो ताइ ngасai उजुजु कुमारन थंबिबा केस याम चलम बादु हायंग थपक खलगे कायनागा हाइरागदि इसा मु हंदोखिबो याबै फिउंगदो इन खनबदा किसन लेदोंदि मानद्रे अदुगा प्लस हुजिकी क्लियर पिक्चर अमा फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की करिगे मतंगदुमा नेक्स्ट की करिगे हियरिंग नेक्स्ट की करिगे नो सिंगदु करायो ओइदोनो अदुगा हुजिक फावगुदा संजलक पसिदैदा निंगनदबदुदि याम फारे
कराई भाव थेंगन खनपीरी पैसा बुद चंगमगनी को सम नायरकान येस स्ट्रगल से सांग अमीना स्वाई नेटवर्क अतोप अतोप मैम मेंग पांगीरी है अगर हाइजदोना येस करीम कान प्रशांत भूषण यंग एडवोकेट नि सम नायरकान आम आदमी करी डिस्क्वालीफाइड तौगदने मा तसें पी एल थाब नुपानी येस माई पाकपियो आई विश तौजरी तसें अचुब माई पाकपियो अगर हाइजदोना करीगुब माई पाकपी लानसे लोरकान हयें अचुम्बदी ओइबा अदुगा मपांग खरा सोंजबसिंगा किशन अमसुम किशन गिल ग्रुप नसु मतेंग पांगदु यस मका ताबि अइना सिमता हाइजगे अखोइगे हंदकी ग्रुप से से खतंगी ओयरोइबा ओके कोई रेजिस्टर तौरनी याम थुना दुगा दुम मखा ताना कंटिन्यूएशन दुम तौन हाइतारे एनी कैनो तौ मतमदा खोइना लोगी मतेंग मीना पानिंगा जो अखोइजो हौगलगुम द गाइडलाइन फंगदा याम वागी एक्जेक्टली अदुदा ममांग केस चेलुगा मी अमनी लागा अखोइजे गाइड तौबिबन हाइतारे अदुगी सक्सेस होइबन हाइतारे मोइना लंबीदो ताकलकपगी नतदि अखोइदंग तोरमदि अखोइजु दुम खंगाउना दुम लोइसलमनी अदुइ मथकैना हाइजनिंगना अखोइगी फेसबुक पेज को फॉर ए बेटर एंड ट्रांसपेरेंट एमपीएससी नम लेबने सिदा मीना क्वेश्चन याम हंगे अखोइदा ngasi मीडिया थ्रू दai हाइजा होगे एग्जाम जे हंतादी मेंस थाब खकी हंदोइरा हाइबा मखोइदा याम तोय हंगेबा अदा अखोइना हाइजरी जे अखोइना केस लो मैम स्टडी तौरे अखोइदि इसाबंग लो स्टडी तौजे हाइतारे लोयरगा तानरगा दुम अदुगा अखोइना स्टडी तौ मतमदा एग्जाम जे मेंस तंग हल्ली हाइबा केस लो जे अखोइ थेंगनादे हाइतारे एग्जाम जे फुल लोइन स्क्वाश तौवेबो फुल लोइन दुम अदुगा मकोक्तगी दुम नोटिफिकेशन थोगा अदुम हल्ली हाइतारे अदुजे मथकता दुम यामना हंगबा मगा एग्जाम जे थोक्तोरे एमपीएससी 2018 जे थोक्तोरे हाइगल जे कुइ हाइतारे अदा अइना जदु मैम हाइजमने अखोइ चेयरमैन मसागा जो उनरुरे अखोइना चेयरमैन जु याम समना अदुम फजना हाइबिरे अखोइदा हजि जे सिलेबस सेमदि खोट्रि रिक्विजिशन फंगिनी अदुइ मतुंगदा नोटिफिकेशन थोलकनी हाइबो अदा अइना जदु हाइबने मैम दु तुमाइन लै खोलि अदुगा सिट मसिंगनि सर क्यामु हंगे माना 15 to 20 को तुमाइ हाइरे दु सिजु प्रमोशन न मेन गिबे हाइरे अदुमाइना दि अखोइदा थम्बिगे अदुगा कोचिंग इंस्टीट्यूट खरदि क्लास कोर्स पक तौ लोइ हाइगा एमपीएससी 2018 गिसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खरदि लोइबु लोइसले हाइता क्लास कोर्स अदुना मयाम नखोइ हाइना केसे फजना हंदकी केसे फजना माइ पाला मतुंगदा एग्जाम जे फजना क्वास तौथोइ हारगा नौनो नोटिफिकेशन थोक्लागा एग्जाम जे फजना थारगा कोइजु हंदकी फजना फुल इंस्पेक्शन तौरगेना खल्ले कोइजु नेटवर्क खरा कोइ खरा हमना हाइतारे को मोइगी मतेंग खर लौरगा यामना क्लियर होइना तौहनिंगगा अफबा कैंडिडेट खलनिंग याइसे कोइ थमजरी लोरक पस्ते यस उजिक मकपुति चप चाबा verdict judgment अमर लेतरबिना येंगिबा गाइमिथे को तारि हाइबने अदु तसेंग यस किशन हंदकी मतंग से हाना थेंगनख्रबा केस थेंगनख्रबा सिंगसनसु गाइडलाइन पिबिरे अदु किशन इसामक्सु याम सेंगना कांदा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मयाम लेबिरमनि सम नारे कांदा यस केस माइबा पाक तौदरी तामु गाइमिने तारि अदु गुड कंसल्टेंट अम दिसुंगु सोइदन ओरनि हाइबि ओफमदुने किशन अदुगा जयकुमार अदुगा तामु मनिंग से इम्पैक्ट न्यूज दो लाख बिबदु ngachigi manung hunam bapung phalmite loselakpada ikai khumnu jiru case amu ko am kana thagache ngasigi damak ta impact news gi manung hunam matang solution jana batanjai roleb dam dam sida tholiba thaudo watho kya gi marik chomba report ke damak impact news miyeng ta dun lebiyo